Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuri tariki ya 31 Gicurasi 2021, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobona nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Akaba rero inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri kandi yateranye ku itariki ya 5 Gicurasi 2021. Inama y'abaminisitiri kandi yagiye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira kwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeje ko ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya 1 Kamena 2021 kandi zizongera kuvugurwa nyuma y'ukwezi kumwe yashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingendo zirabujijwe guhera ku isaha 4 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo, mu gihe ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 3 z'ijoro. Ingendo zirabujijwe kandi guhera saa 1 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo mu karere ka Karongi, mu gihe rero ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse no hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu zizakomeza. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cyo kubipimishije COVID-19 PR test. Ikindi kandi amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange bisi zemerewe gutwara abantu batarenze 75% by'umubare rero w'abantu zagenewe gutwara, mu gihe abatwara bisi basabwe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa. Inama kandi zikorwa imbonankubone physical meetings zizakomeza. Umubare w'abitabiriye inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Rero abitabiriye inama basabwe kwipimisha COVID mu gihe umubare wabo urenze abantu basaga 20. Ikindi kandi mu byo inama y'abaminisitiri yagarutseho nuko ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha byibuze abakozi batarenze 50% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera birakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50% by'abakozi bose, mu gihe abandi bagomba gukorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Amasoko n'amaduka twita market and malls azakomeza gukora, ariko rero hagiye hasimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakura. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare bayasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant na cafe zizakomeza gukora, ariko rero ntizirenze rero 50% y'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Zemerewe kwakira byibuze abakiriya kugeza saa 3 z'ijoro. Hanyuma ibigo ikorerwamo rero imyitozo ngororamubiri gyms bizafungura mu byiciro. Gahunda y'ifungura izatangwa na Minisiteri ya Siporo nyuma rero yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibikorwa bya siporo ikorerwa hanze biremewe hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID, mu gihe amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Piscine twita swimming pool na spa rero zakomeza gufunga. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Ibikorwa rero by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo rero amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo tour operators ndetse na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Umubare rero w'abitabiriye ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Ishyingirwa rikorerwa imbere y'ubuyobozi bwa leta no mu nsengero ryemewe kwitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gusaba ndetse no kwiyakira bijyanye n'ubukwe birasubukuwe, ariko ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 30. Icyakora iyo byabereye muri hoteli ahandi hantu hagenewe imyidagaduro cyangwa mu busitani ntibigomba kurenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho rero bateraniye, kandi berekanye ko bipimishije COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Ikindi mu byo inama y'abaminisitiri yemeje harimo byinshi bitandukanye. Rero ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro. Gahunda y'uko bizafungurwa izatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19. Abaturage bose barongera kwibutswa ko rero ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa ndetse no gusiga intoki rero no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yemeje politike rero zikurikira: politike y'igihugu y'abafite ubumuga, politike y'igihugu y'abageze mu zabukuru. Inama
y'abaminisitiri kandi yemeje amasezerano akurikira n'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse na Agence Française de Développement yemerera Agence Française de Développement kugira icyiciro mu Rwanda. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iyitwa Tier Fund East and Central Africa yemerera rero Tier Fund East and Central Africa kugira icyicaro cy'akarere Regional Office mu Rwanda. Amasezerano rero y'ubufatanye mu by'ikoranabuhanga hagati ya kaminuza y'u Rwanda ndetse na Rochester Institute of Technology, hanyuma rero amasezerano yo gucunga amashyamba hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'icyitwa Matati Company Limited. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga y'amateka ndetse n'amategeko ikurikira umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere cy'igihugu by'amajyaruguru y'Uburayi byerekeranye n'inguzanyo hamwe n'impano zigenewe guhangana n'imyuzure muri Kigali ndetse no guhuza imiyoboro y'amazi yo mu mujyi mu rwego rw'umushinga wa kabiri w'iterambere ry'imijyi mu Rwanda yashyiriweho rero umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 14 Gicurasi 2021. Yemeje kandi umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement yerekeranye rero n'inguzanyo yo gushyigikira gahunda yo kurwanya ingaruka za COVID-19 ku buzima n'imibereho by'abaturage yashyiriweho umukono i Kigali ku itariki 27 Gicurasi 2021. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma ya Repubulika y'Ubufaransa na guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda yerekeranye n'inguzanyo hamwe n'impano zigenewe umushinga wo kugurura ibikorwa n'ibigo by'ubuvuzi bwa leta y'u Rwanda ibikoresha by'ubuvuzi rero ndetse ikindi kandi hakaba harimo na service zijyanye rero nabyo yashyiriweho rero umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 28 Gicurasi 2021. Bemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement yerekeranye rero n'inkunga yo guteza imbere ibikorwa bya siporo mu mashuri ndetse rero no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rya politike nshya ya siporo mu mashuri yashyiriweho umukono i Kigali ku itariki ya 27 Gicurasi 2021. Bemeje umushinga w'itegeko rigenga gutwara abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi, umushinga w'itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge ndetse ikindi kandi hakaza umushinga w'itegeko rivanaho itegeko nomero 42 akarongo kabiri 2016 ryo kuwa 18 z'ukwezi kwa 2016 rishyiraho rero ikigo cya leta gishinzwe guteza imbere ubumenyi ngiro rero n'imyigishirize y'imyuga mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje iteka rero akaba ari iteka rya minisitiri ryerekeye imikoreshereze y'uburyo bw'ikoranabuhanga mu irangiza ry'inyandiko mpesha n'ubundi uburyo rero bukoreshwa mu gihe ubw'ikoranabuhanga budakorera. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango witwa Sirasi Ngabo cyangwa se Ngayabo cyane Directeur General of Gender Promotion and Women Empowerment. Hanyuma rero muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Louise Antoine Muhire akaba ari Made in Rwanda Analyst. Hanyuma rero muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bashyizemo uwitwa Eric Gatera Nyeze ni Chief Technical Advisor, akaza Dr Chantal Ingabire Director General of Planning, akaza Octave Semwaga Director General of Agriculture and Monetization, akaza rero uwitwa Octave Nshimimana Director General of Agriculture Value Chain Management and Trade, akaza Lise Mukamugema Crop Product Supply Chain and Market Analyst, akaza Ejide Mutabazi Crop Product Supply Chain and Market Analyst, Arnold Shimwe Animal Products Supply Chain and Market Analyst, Sabine Awewe Hategekimana rero akaba ari Animal Products Supply Chain and Market Analyst yango akaba ari muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ikindi kandi nuko inama y'abaminisitiri yabitangaje mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, akaba rero harimo abakurikira ku birebana n'iyi myanya yamaze gushyirwaho. Harimo rero uwitwa Eric Hakizimana, akaza Audace Hirwa, akaza rero Martin Kimenyi, Jean Baptiste Habumuremyi, hakaza Evarde Kagwa. Hanyuma mu kigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, haraza rero Dr Rosine Mandishimwe, Dr Eric Nyirimigabo, hakaza uwitwa Dr Jean Pierre Munyampundu, Dr Janvier Yemukiza, hakaza Dr Malelini Murindahabite Ubari Habi Iyarebye, Dr Marcel Bahizi, Spencer Bugingo, Patrick Rugambwa, Dr Vedasta Byarimana, Dr Richard Habimana, Dr Mare Mukamadi Rizire Musangwa, hakaza Celestin Munyansenga rero, hakaza Pacifique wa Maria Clarisse Irasabwa, Deo Gasana Tite Uwambaje Ineza, Dr Miri Ivani Nikarago rero, hakaza Gerda Tisezi Irahiga,
abo ngabo rero akaba ari bamwe mu bashyizwe mu myanya. Mu bandi rero bashyizwe mu myanya harimo uwitwa Jose Edouard Munyangaju, Dr Doreen Ingabire, hakaza Arsene Ntazinda, Serge Twambwe, Justine Muhire, Imanzi Justin, Jean Paul Ndibije, Joseph Habiyambere, hakaza Clarisse Ayinkamiye, Dr Steven Nkusi, Dr Alphonse Ndayambaje, Nicole Mutimukeye, Dr Innocent Nyamwasa, hakaza Dr Jean Uwingabiye, Dr Nadege Nziza, Jean-Pierre Nizeyimana, Kostika Uwitonze, hakaza Fiona Pauderi. Hanyuma rero mu rubuga nshingwanama rw'inararibonye z'u Rwanda hakaza rero Aniseti Kayigema, umwe mu bagize urubuga nshingwanama rw'inararibonye Kasa member. Hanyuma rero muri komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta Olivier Kanamugire, hakaza Ferdinand Nkuru Nziza, ngo nawe akaba washyizwe mu myanya, mu gihe rero abandi cyane cyane kubirebana no mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board harimo rero Liane Kamanzi, Eric Mukaramuzi. Hanyuma rero bikorewe i Kigali kwa 31 Gicurasi 2021. Dr Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri iri tangazo.